Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adya ti plano yu kin Denver, Josefa. Ay nawaw, anya a plano ti kayat yu asawan, tatang. Awan ka di pa'y plano yaw, ngagkalaysa. Lawlawagan nyo mat ngamin Napagsaritaan mi mat kit di ti may papan iti kalay sa mi. Kaano nga rod? Aguray kayo iti makatawan, taplanuan mi anaymbag. Iti kasta, kat espesyal mat tatang. Agasig mo ta makatawon anak ko. Ay na, di yun kontraan, tatang. Iso nga rod mat ti kayat mi. Sa bagay mayat mo't laing no planuan nyo na imbag. Madimot laing no agapura kayaw. Intun kuan, at danto ti parikaw. Sigurado ka kadain iti dayjay a Josefa, Denver anak ka. Ay nawo, may karimot ni Jose pananang. Awan mo't imbaga kasaan ang maikariyay tao. Ti kanyak laeng no sigurado kan kuan na. Una lang, ay klaunay ni Josefa. Isulaing ti babae akayat ko nga ikalaysa. No kasta ti plano suportaran ka anak ko. Saan ko alapdan ti ayan-ayat yu adwa? Agyaman ang klaunay nanang. Kaano nga raw ti kalay sayaw? Into no mayatawan pa nanang. Planuan mi anaymbag. Tapno espesyal mo't Narigat mo't no iyapura tayo. Ay wala. No siya, makaurayak pa'y mutkit day. Mangnamnama akadi, Auntie Elvie. Anya nga minan tay kunam kaanakan. Jak matenangag. Nakalalaaw nga mindagiti kabalay ko ditoy. Makiasawa ako nanti. Asino ba ti pakiasawa am kaanakan? Ni Denver, Auntie. Jay inyam amo kada kayo idinagawid kayo dito Pilipinas. Nasaya at mad no da kayo matla ang tinagkatuluyan. Amangan kit din no adapay extra akwar tayo dita, Auntie. Apay ti kwarta. Anum ti kwarta kaanakan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng itay, Auntie. Para iti kalay sami kin ni Denver ti kwarta abuluda. Mano ti buludam. 50,000 kumaano adda. Na-short kami ngamin. O sige. Mangipaw itaktukan ka. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie. Dakil day ta atulong yu kada kami. Kaano nga minan ti kalay sayo? Bagaan kay tulat, Auntie. Planning stage kami mutkit din. Agkape kayo pa'y tata. Agyaman na klaunay, Denver. Anya nga minan ti gagarayo. Apay ngay may kayo dito pag-abangan mi kin Josepa. Kaya't kula kumusta ti plano yu akalaysa. Ha? Ay, madamang agberbiro kami ti supplier, tata. Kitaan nyo Tadya kabailan nyo lang abayadan. Saan amasapul nga ingrande ti kalaysa? Lumay pa ba ni ti tabanag, tata? At damot kiti budget ko. San kami pa nga agam-am mo ken Josepa iti? Ket rinugya akong tinakurnom. Kasta ati mayat. Narigat mo't laeng no naggapo iti utang ti pagkasaryaw. Hello, Auntie Elvie. Ada ni Josefa aka nakakdita, Denver. Ada na pa na, Auntie. Isumat lagayam adi nasungbatan ti tawag ko kenkwana. Naimbaglangan ta naisip ko ti cellphone number mo. Ada ka din na pati ngay bagayo kan kuha na, Auntie. Ada ko ma. Ibagam at tawagan nak no sumangpet tada kami ti agsarita. Wan, Auntie. Aywan gayam. Congratulations. Agkasar kay matgayam man iti kaanakak. Imutang pay kit di iti kwarta kanyak idi napalabas a bulan. Para kano iti kasaryo. Anya? Anya ti kunayo, Auntie?
Ni Josefa, imutang iti kwarta kanyak idi napalabas a bulan. Para kano iti kalay sayo. Isuan na amuak nga agkasar kay gayaman. Kablaawan kay latta, taalanganan ang makaawit kami dita Pilipinas. Ne, sa anak mo na nagdawat iti kwarta kan Josefa, ante. Di ko na kanyak, kat na short kayo kano. Iso nga imutang kanyak. Ay nawa, sa lapod no dayta, ante. At damot urnong ko agastusan me. Nakusaran na ngayon nga ta iti kwarta abinulod na kada kayo. Apay mo takas jeti naramid mo, Josefa. Ay nawaw, anya tinaramid ko. Imutang ka kin Ante LV, saan ka di? Ha? Ay, kwa. Tiin rason mo pa kat nasorta, iso nga imutang ka para iti kasarta. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Nangusaram iti kwarta nga inutang mo kin Antim. Kinapudno na. Imutang ak iti kwarta kan ni auntie. Ngam imbayad ko mitla ang dayjay kadag iti utang ko iti nagduduma at taong. No kasta, at dagayam ti utang mo. Inlimod mo kanyak. Pasensya kan lakay. Saanin ang maulit tinapasamak. Iso lang ang ngamin tinapanunot ko apamuspusan tapno makabayad akon. Di siya kung ba't tinakababayin kin Antim? Ang mga nupanunutin ng awan sir-servik alalaki ti kastangay naramid mo. O di bayadan pati utang ko kankwana tapno malpasan. Tapno awanan maibagana. Bayadak, ng pangaasim tayo sardeng mo kumati umutang. Di nakirason ka dagiti kabagyam, tauray kastuyak laeng, at damot kwarta, Josefa. Anya jay nadamag ka. Imutang ka kano kan Antim Elve. Pudno day tatatang. Asino tinakadamagan nyo? Nagpulong ni Denver kada kayo? Ni Antim Elve, tinang istorya kanyak. Shoot kami kunam kano kan Antim. Hindi kinasarita na ni Denver. Saan mo gaya mapudno asort kayo? Rason ko lang dayjay tapno pautangan nak ni auntie. Nang usaram iti kwarta nga inutang mo kan Antim aya. Imbayad ko kadag iti utang ko tatang. Eh, no. Nakababain ka, Josefa. Inrason mo pa ilang tinubyaw. Isupay gandi tinapasubo ang nagbayad iti utang mo kan Antim. Napalabas ang day tatang. Apay ngamin nga isubliyo pa lang. No, apay ngamin nga utang ka nga utang Gagangay na Tao akla ang agkasapulan iti kwarta. Kasanaw no madismaya ni Denver iti kastangay naramid mo Ay natatang saan ang mapasamak dayta. Ngamin lakayin ni Denver. 14. Siyak laang mati babae ang nailawan kan kuana. Anya. Makiasawa ka gaya man, friend. One friend, iso ti isagsaganaan mi ita. Naimbag ka pa'y. Kitaam kiti ang mga no foreigner mat gayap ti paraken ka. Road to baak ni Samat tanday to'y. Ay na si kakit di mat friend. At danto Ayun kayam. Nabasam ka di ti message ko kan ka. Nag-message sa kan ka. Idi pa'y kalman. Jay ka di kwarta nga ut-utangam, friend? One friend, pautangan na kumapay lang. Talaga lang akasapulak ti kwarta ita. Na-short mat ngamin ti budget mi kin ni Denver. Ay nawaw. Kasano ko maamapasamak dayta kat adamat na talgad at trabaho ni Denver. At idug nga istorya, friend. Di ka madanagan. Agbayad ak tumat laang. O sige. Ano sa mga urayan, tawan pa'y cash on hand ko ita. Ibagak tulat takin ka no maipawit kon. Ay nako. Nangalami ti kasta klase ti bang. Di mon pakibiyangan ti bag ko, Denver. Nagapuan day ta abag. Nangina day ta saan ka di? Intad lang ti gayam ko nga OFW anya. Ay nawa. Sino ang gayem mo? At damat gayam ko nga OFW Ni Fiona. No kasta. Ni Fiona tinangirigalo ken ka? One, ada ni Fiona ijay abroad. Nabayagan nga trabaho ijay. Siguradum lang apud no tay bagbagam. Katwan man. Saan man kit di ada ita ti pagsaritaan ta. Ti may papankit di ti kalay sa ta ti planwan ta. Numabalin kat isapsapa ta. Sa ita, agapura ka ngagkasarta. Saan ka di nga iso ti arapaap mo? Ti agkalay sa ta. Nana, adda parikot ko. Anya day ta aparikot mo, anak kaw. Matanaga na klaunay, Nana.
Ay nawaw, anya launay ay ati pagdandanagam. At nang kami nakita kakabarbaro abag ni Josefa. Amangan kunak no imutang kit di dayjay. Sinaludsod mo kuma at inubyam. Iso tinaraming kunanang. Gamti kunanang kat intig kano ti OFW agayam na. Oh, matlagayam. Madanagan naklatananang. Amangan no inton madamdama kat addaman bayadak nga utang nan. No am-amom tigayam adakdakamaten na. Saludsudem amis mo ijay tao, tapno masungbatan dagiti saludsud mo. Ken tapno maaddaan ka iti peace of mind. No kasta, awan ti bag nga inregalong kan kwa na? Awan mat manong. No kasta nga rod, ginatang nalaki di dayjay abag. Awan inted ko abagkin kwa na. Ngam adati utang na kanyak manong. Anya? Di ko na kat para kano iti kalay sayo. Naasyanak iti imbaga na ashort kayo kano. Iso a pinapuludak. Maglokon dayjay babae. Inrason na pa yun ti kalay sa ami. Ibabay naklaunay mat. Saan ka di apod no na short kayo manong? Ulbod na lang dayta. Kasano ko mas short ti budget mi para iti dayta kalay sa. Kat addamat ornong ko. Oo, kita ang man no anya agaw ti maibagay kanya. Makapadismaya kalaunay mat. Ni, apay akas tamot din ti bagbagam kanya. Ipagarup mon sa amat ajak amo ti may papan iti utang mo iti gayem mo. Ha? Talaga amat nga awan manaknakam mo niya. No kastamot lang, di mo namnamaan nga dapay mapasamak akan laysay tinagbagatan ta. Anya, di mon kayat? Amangan no agkasarta, kat aramidin na aparabayad kadag iti utang mo. Narigatin. Adakan ka dayta. Manumatan titawan mo. Lakay kan. Panagkunam ka di, kat addapay mangayat kan ka. Syakla ang matinakaanos kan ka. Wana, nga mailumlumak mo't iti utang iti kastangar aramidam. Adakan ka dayta. Saan mo't asyak ti maawanan no bilang lang? Imawag ti supplier ta. Mapantakan no iti shop da ita para iti food testing. Aguray man pay. Ay nawaw, di ka man agpa-importante si ka Denver. Apay nga agap apura ka ngamin. Siyak pa'y ti agap apura ita. Aguray pay man tani. Nagadumat ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan? Aguray pay ta pagpanunutak ana imbag. Anya, si kapay ti kasta ita. Saan man nasyak ti butbut nga mo, Sefa? Urayam ti desisyon ko. Tasyak ti maagrabyado dito eh. Nalabas mo ti kastangar aramiden tinubyam. Para kada kayo nanang. Gusto lang ka ting kasarap ko ti kasya klase ti babae. Agduwa-duwa namin. Ang mga nudyak amukot adugaya man ti utang na dita. Ay ayatom kaday ni Josefa. Wen, ngabdak kaya ti kasya aramidon na. Sana kasya klase ti babae ti arapap ko nanang. Ay katadakan kaday ta, anak ka. Ti kunada kat maaklon ko amin no ay ayatom ti may sa tao. Ngam, sa bali mo ti nasaritaan day ta. Sana ka makibiyang dita. Ti kanyak laang kat aramidam no anya ti amom apagsayaatan. Tijak pa'y kaya, kat kaslabot-bot ngan nak nanang. Lakayak ka no. Isulaang ka no ti babae ang nakaanos kanyak. Amangan ko no ti laang kwartak ti kayat na. Sikat ang desisyon para iti bukod mo abagay. Ngamain, sikat ti makaam mo iti husto a sitwasyon niyo, anak ka. Pasensya kayong tata. Ngam saan ko nga ikasarte anak niyo? Itian niya aga po Denver. Awan mo't manaknakam na tata. Imutang manin. Anya! Imutang iti gayem na tata. Diyadad duma inggatang na itibag. Tidad duma, jak amo nang usaran na. Irasun pa yun tapno lang makautang. Aglablabas matenday ta a Josefa. Ibaba na kalaunay may. Naimbag kumaano pudno. Ngam saan mo't nga rod. Agar aramid iti istorya tapno pa utangan da. Sa nakasya klase ti babae ti kayat ko tata. Mawatan ka no kasta ti ko nambarok. Tijak pa'y kayat. Ket kaslabot-but ngan lak. Siyakla ang tilalaki ang nakaanos kan ka kung kunanakit din. No pampanunutak ket tilang samot kwartak ti kayat na tata. Noan niya ti panggedeng mo. Respetuak barok. Di ka madanagan. Saan nga agsakit tinakam ko ken ka? Tanalawag may tabasol ti anak ko.
Agwin na swastan. Agawid ako ni ijay balay, kat siga. Agawid kamutan, ijay balayo. Ay nawaw, apay akas tamad tan. Naumakon ka. Nadismayaak anaming pingsan. Nimbaglangan, tas saan ta pa yan nagkasar? Kasano nga rudan dagiti plano ta? Di mo namnaman na matungpal pa'y dagita plano. Saan kumamatakas ta a Denver? Pasensya ka. Ngam nadismayaak launay ka. Nagado tinlimod mo kanyak. Nagado nga utang. Tano ibagakan ka kat sigurado akong traam. Itan niya aga po nga utang ka. Kat pakpakanan kamot. Siyak timbabain mo kadagiti nagutangam. Anyan tulaang ti panunutan da. Saan ka akabailan abyagan? Pagsaritaan ta kumaan asaya at Denver. Saanan? Nalawagan ti amin kanya kita. Saanan ang matuloy ti kalasata? Nukasta a klase ti babae mo't lang. Oras saan ako ng mga asawa. Diyak kayat ti sakit tulo. Awanan tata. Basol mo mo't lang Anya nga rodan taramida kita. Aklonam asaan na kanakayat ni Denver. Linulokon tumot ngamin ti arabid mo. Tatang, tulungan na kumaan. Kinasarita ko ni Denver, maipapalit ti day kabanag. Impalawag na ti amin kanya. Isuanon niya man ti pangedeng na. Aklonam latan Nadismayaan namin pinsan di tao king ka. Kumusta mo tantirik na manakaw? Nasayahan mo, nanang. Di ka mailew kin ni Josefa. Saan na? Sigurado ka? Uy, nanang. Narigat mo't lang, no ipilit kong asawaan. Ang mga nuaga pa kami tumutlang. Nagsasaw ngamin, kunamlan asino. Ipagarup na siguro at jak kabaglan na panawan. Mala, anusam nga rudmanan ati aguray. Uy, nanang. Katsabay la kuma. Tanood dati sumangpit kat tayo maikari kumamad na nanang. Tay saan nga ulbod akas kini Josefa? Saan arupat kwarta? Kanya at respeto na kanyak, nanang. Awanan, saanan amatuloy ti kasarmi, friend. Si kantumo ngamin, tila ar-aramidam. No para kanya kat narabaw mat day di arason, tapno aramiden na ti kasjay, friend. Ay nawaw, no para kanyak tat saan anarabaw day jay, friend. Saan la ang gayam anam na minsan nga inaramid mo ti kasjay. Para utang lang. Talaga a big deal ti utang. Asino ti parigatam ngay amang baybayad iti utang mo? Ay, Nagasat ka kumaki ni Denver, ngam dinadaal mo mat ti panagtalaknakan ka. Pag nakmam day ta, tainton sumaruno, di ka agilimad, di ka agulbod, irespetom ti nobyom. one friend, pag nakmak tinapasama. Ay nawaw! No ay ayatam ti may sa tao, di ka agulbod ken kwa na. Di ka agaramid iti pakaibabainan na. Agbalin ka anapudno kan mapagtalkan iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.